Elliot Anderson bat Morgan Rogers ki dei ki arngot kirang nyelekai jong kari England bat kunju kirang nyelekai jong ke klub Aston Villa bat ke klub Nottingham Forest. Morgan Rogers ula penyesok bat ke Chelsea haka arpui terik Julai arjar arpenreu. Ula so ia ke kontrak bat ke Chelsea hadu benai Jun jong usnem arjar lai pulai. Morgan Rogers ula penyesok na ke klub Aston Villa syaka klub Chelsea kador dan neka transfer fee ke bekot syaka sispa akan nyau million pound dan sispa lai pupra million ladai daka euro. Lani si jar sanspa akan ruklur tengka ladai daka pisa India. Elliot Anderson ula penyesok syaka klub Manchester City na ke klub Nottingham Forest. Haka arpulai terik Julai arjar arpenreu. Ula so ia ke kontrak kumbasan snem kata kemut hadu upnai Jun jong snem arjar live way. Kador laneka transfer fee jong kalong sispa akan million pound lani sispa laipusan million euro. Bat si jar sospa prapulai keluar tengka ladai daka pisa India. Kajingla jong kini ki klub ke Manchester City bat Chelsea ban soy ya kini ki arngut kirang yel akai jong ke England hakini ki dor. Kala pelong ru ia kini ki arngut bakin long kum kita ki English player ki barem dor tam ha England aga history jong ke jingnya transfer ke football.